Aku apa tip siya pang cumi. Gak pat. Bapinom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasenjuk kirang basnong kahima maharam simship. Hakakalay trik na itong aja pan riyaw, kalapalong ay kajingelang kerki. Pat kirang basnong nagisnong baper kibaha pa po kajali, jong kahima maharam. Panyatay sani, halaw kajing panbet tamay, nakakasiyels Autonomous District Council, yak section kan riyaw. Jong kakasiyels Autonomous District Regulation and Administration of Land Amendment Bill arhajar pan riyaw. Dakabak keno, pakani kaain raw, pelawan radak District Council, kalong ban penduk bor ikirang basnong. Hakani kajingelang kasenjuk kalaong, pakajing terwa ban penkala, yak section kan riyaw. Laweng no ika kendoan kabakadaw, padai bandon, kajinga selok shwa bagi dor basnong, kidor barat bagi dor barhima, shwa ban shimrai, hakabay day bakajing ay, yaki jakarat, syakinu-ginu kikenhun, ne kiriw shimen. Habakaran sikila patay kubor, upresiden kasenjuk uba prosperly wanyang, ulaong, pakasenjung kapersya ajur yakani kajing terwa, panuan ra yakajing penbet thamai yak section kan riau namar ka penduk no yak ikhtiar kirang basnong kidor barat pat kidor barhima ulaong ru bak senjuk ka kajing kersan bapura yakara jong senjuk kinong sensar snong kabri nyotrap kabayeng persya yakani ka ain raw jong ka district council bas dang so mau chin kuplay yaki ukit kam ka senjuk kirang basnong sunjuk jukin krishnong ka hima maram kabagi poi ka ting si ponta kabagi ka khalai kritum lai julai rajar kopru ne ka hol jung ka hima kabagi yo ban ya keren ban thir ka deb kini ki amendment jong ka district council para kaji memang jungi ki jumur anti bahwa kino sukses no ni don kani kolong bahagia dia berkabil amendment bill juga district council baru way ni nak keren ni don kuno kecil susah temlai ni kum kino sukses no don kani kecil susah ya kani ke amendment jong ka section ko khat riu ka bakren buat ka baom kini tin buat bakul kuti kini tin kini shall be deleted. Kebamut bayar ka bor jong ke consultation jong buat kirang basnong ki don basnong kebamut ba delete no. Ti kata tin delete kalau tin ke ba ngim suhab kom kin sasnong bat ni so ba badai ka bor jong kirang basnong pej ka bahag miat song thau delete no. Ti kebamut ba kata kedua kabor juga bersno guru wadilin no kemudian bor isu te halot kini kemang isu persa bat ni lekut bangin in kesan in support yak ke bakasunjuk jong tino sarsnong jong primi trip lama yang sikmat tengiru in support ikene kesan ikene ba kadisi kursil kadai ban wenno ya kali ka amendment jong section ko khat riu kabang supa sunta kabang pha gubernur pansen te kata kide ke ba ngai thu phi bile kane ka meeting bile ta si bile wat bon ni kisnong thau ko fer ka bile kindulang te tam kata ka ba ni so ba persak na tri jungi ya sunjuk kirang wasnong omi ka bil berkuai te ya ini bentang pada kebaburuk pada ke district council kan review biar ya kan ni wan pendek ya ke kebal katkum ka amendment ola pas hak nem arjar kuar isudei beri suskem kum ke idor bersno ya ke padon hak tu ka section kan riu jong ke bil jong nem arjar kuar te tam kum ta sebelum kan kuar itu
Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.